kita haleluya nomor 385 ayat sada das hubani ayat 2 sangga ayat 62 masuk ma liturgi 40. Parohni Tuhan Yesus di dunia on doma humbani na izianari ibagah-bagah kon naibata bagah-bagah ai patalarhon pasal naibata natota pasirsirhon natang si jengesan pakon natang si perlunan bani hita jolma sai marbagai do tanggapan ni jolma bani bagah-bagah ini tapi dok tubuh Tuhan Yesus gabeta lama haganut anja ipasaut naibata gogo nasonaido homa perlu ipataridakon hita bani panorangon bani bagai ni namasa bani parpuluhanon tetap mahita persaya riak do Tuhan pakon hita lahoma kasomani pakon mambobai tangah hita ma liturgi na patuluhon ay sonondo hulung ni urine bata bani dunia para dua anak ini sesadai berion asulang mau kan na persaya bani tapi saya dapat haluar sadokan dokan ni bani Nini Tuhan Jehovah son sitong ni menggoluh ahu nini Tuhan Jehovah sebenar sering marosum uhuku mengidah kamatayan ni barzah tapi asing mudah do parcahat ay mana di kendalan ni asing menggoluh iya Hamatean do rupeni jolma na ibagas dosa tapi lang marusun na ibata angko mako jolmain halaniay na ibata sandiri roh utongah-tongah ni jolma marhite Yesus Kristus na paluahkon jolma humbani uhuman ni Tuhan na ibata ipasirsir na ibata do haluahon bagi jolma marhite inok ni uhurni na manoktongin. Malaikat Gabriel do isuruh na ibata marayak sada anak boru na margoran si Maria tunangan ni sada dalahi na margoran si Joseph tarsongon do si Maria bani tugah-tugah ni malaikat hubani na magkatahon ulang mama biar ham Maria ay dabutan hidup ni uhur uham kumbani na ibata boratan rumah maham anjah tubon anak baik magoran ni Jesus asidok ibitori hita halani hapor sayaon mardami mahita pakon naibata marhite Tuhan Yesus Kristus marhite hon sido boy masuk hita hubani hidup niur hapor sayaon ay mahajong-jongan tanban anja mega do hita halani pangarapan bani hasangapon ni naibata
Dok ai mandaran ma sada tunas ubani tutuhon isi isai. Anja marbuah sada tumbor naroh umbani urani. Sokuk mah ubani tondui ni Jahoba, tondui hauhuron ampa pengurusion, tondui panuturion ampa hagogohon, tondui hapotohon ampa biar bani Jahoba. Ase lambin malua mahita muan humbani ringgis din marhiteon ni dok ipitori hitai bagas doloh ni ai. Tapi seng pita ai mega doho mahita bagas nebata marhite Tuhan ta Yesus Kristus ai ma marhiteon si na ijalo hita nuan pardamayonin. Ham Tuhan, hatengaron do ganuk bagah-bagah. Urbi hama au, ase tetap ardalan bani dalanmu. Ham Tuhan, samanupak maha. Ham Tuhan, pasu-pasu ham maha nami. Amin.